Okay, welcome to our last quarter. That's my mic. Nga po, Diyos ko. Nagbibig-big ka ba? Ako mo ti bariya kito kasunod ang ikantik prices na kita nagsasali sa Pabariyam. pabariyata tanda. Pabaryaman radyo man Rowena. Oh, saan kanya ating Angie? Okay, Pabariyam. anyway, Apo. Duwa ka na magasot. Dagiti Duwa ka na magasot. Dagiti Bimutos, pagyaman namin Apo, Dagiti Board of Judges Day for today. Of course, they are also our sponsors. And, ang katadamagin ta kini Sir John Boraga, no ninyo sino DJ bet na. Okay, once again, lagi ito'y apo ti prices there for the grand finals. 10,000 pesos cash, recording contract from the FDD production, of course, and a trip for to Malaysia courtesy of Pacific Star International Employment Agency. And our judges Apo are the following. Madi makita. Madi parang. Of course, we have Kabsat Ron Zipagan. Juvie, JM. Yes. And Sino dito may isa? Sika, Auntie Maria Peters, Maria Peters. Auntie Charity, Auntie Kathy, yes. Apo adding Venus Vivimendares of Singapore. Ate Angie, Ate Ella, Ado, Apo. from Hong Kong dyan. And the ticket votation in accordance with your vocal quality, musicianship, Ilocano diction, and of course, additional dati lang ang basit, Ilocano Idol nga rada. Just kidding. We know the way you interact, kasi Ilocano Idol sahan lang basta dapat kumansyon. Dapat amo na pa iti, agsarit at Ilocano. So, our contestants, number one, we have Renz PJ. Bulan? Pilda na, bulan na. Bulan sa 20 years old from Barangay Alida Badabab, San Mariano, Isabela. Alibadabad. And we have Richelian National, 20 years old, also from Barangay Sili, Aurora, Isabela. And the last contestant is Sir Aljon Balingao, 20 years old lang from Barangay Malabo, San Mariano, Isabela. And our winner will receive 500 pesos and the cancellation of 200 kadagitin ng winners met. So thank you so much kadagitin nag-sponsor, Apo. Itatang ka nito. Kaya ititayon, no sino tinangabak? May salang po tinangabak, do timangabak. So our winner for today, John Mark, sige man timang i-announce. Oh. Ayan na, dagijay ag ninervyos. Ano, iti pa katawa ag dagijay agkadwang amin ni Aljon kan ni Renz. Tatay nagkanta ni Aljon, anak ko na nata Renz, sige man. Ano na? Anak ko Tinagkanta ni Aljon. Tapos, sinuntiyo mo na ni Renz, di ba? ni Renz mo na nagkanta. Tapos Tapos ni Ajoy Richelin. Tapos ni Aljon. Hindi kang kanta ni Aljon, anak ko na nati Renz. Data ni Renz kag Buya. Anak ko na Siyempre, anak ko na. Hindi party chorus kit. Hala, wala na. Ikaw Nakita ko yan. Sabi niya nung kasama mo. Ilocano, Tagalog? Baga na, Tagalog. Wala na. Hala, nawala na siya, sabi niya. Anyway, agayam da Apo. And of course yan. Tsaka, nagne-nervous kasi si Kon eh. Madi, Halata ko si Aljon. Madi, siya atamok. Tatay bagog kang takit. At tanay kit. Di bagog takit. Kas lang ay get natin. Hindi kasi he made a wrong choice of music. Ngayon pang babae da pitch na. Oo, sa bagay. Madi na masarakan. No, pwede naman bumalik eh. Agpiyok yan. Mabalik na pwede bumalik. Agpiyok mo isuno no ingato na. So talaga nga inaala na di pang second voice kumana. Kit na pang isuno di fifth voice. Yan. Grabe. Anyway, congratulations to all of you. To siyempre, congratulations. Thank you sa effort na pagpunta dito. Kan, Orasyo. Panaggusto Hindi naman kayo hinahanap doon. Hindi. Kala may hinahanap kayo, baka lagot tayo pagkuhan. Our winner, ladies and gentlemen, of course, kahit unanimous apong nagbotos na gito'y pag-ayam tayo. Our first and the winner for today is ni Renz. Agbabakot. Congratulations. He will receive 500 pesos. Kansa ka 200 mo nagyado Baglang igatang dati load na mo. Nga mo ti bariyak ito eh. Ipabariyam ko na gamit. Bariyak, okay.
Damdaman ton nga rat. Di radyo man ruwenan to timang. Okay, so that's it. Kakaaruba kat agsublik. Da kami naman next week. The same time, of course. Kaya kita napapatay nga sponsor sa'yo, of course, the Biosynergy Organic Fertilizer and AgriSaver Liquid Fertilizer, courtesy of board member Fred V. Alili, Ken Carl Jason Alili of Chag Isabela. Of course, the family of Idi Ken Ita, dagay na ibalikas mitatingan nag-judge, sudabat lang abot imang mangted ken na kami. Iti panggastos dito programa, and of course the Pacific Star nga ag-sponsor di 342 sa J Malaysia, Pacific Star International Recruitment Agency. So we'd like to give you now our last piece, and thank you so much for being with us, and this has been your Idol Jun Serianes together with Idol John Mark Pastor saying good day and God bless everyone. Naganasin na biyag no si kaadin tay mabuy-buyat daos amabang aran kaunggan daytoy riknak ngamin tapintas mo awan pang ipadaag isut mang kayaw daytoy marik-rik na dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyag kasla alimuno takalin mo akurso ng dat takutis mo kasla porselan at pangyari ka sikat sabong murmuray na ito'y mata nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpintas kanuading ipatay ko tapat pingingaisen. Okay, may sapay nga Domingo and then monthly finals on apo. So amin nga nangabak iti week 1, ken mga nangabak itata, ken mangabak to the next week. They will come back for the monthly finals. Asiligan! Naganasin na biyag no si kaadin tay mabuy-buyat dagos sa mabang aran kaunggan daytoy riknak ngamin tapintas mo awan pang ipadaag isut mang kayaw daytoy marik-rik na dayta nga is-isem mo ay puno ang makabiyag kasla alinuno takalin mo akurso ng dat takutis mo kasla porselan at pangyari ka sikat sabong murmuray na ito'y mata nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingingaisen nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingingaisen nagpintas kanuading aglalo no sikat umis-isen nagpintas kanuading ipatay ko taapak pingingaisen